Atanın gözünü gülkürüğü uçukta, göz yetmegen tuşukta, Mongurlar kırstangan, mınarak olup kurstangan, oruğun çaldığına sanattasının aksın paraksın pardon çeneke. Aykılmanmaz oldu dep, işte buradan oldu dep, aykılmanmaz varında, üzülgeni görülmap, saçılganın götünden, sayıl yürüp bakılıp, salı yürüp tam kılıp, dinlen yürüp el kılıp, verilmeni ken kılıp, gönlüneni emesli, özün görüp mamazdın, doğulduğunu göğüp koy, bergeneni emesli, aylanayın balvanlar, çuvuğun vaksalgılla, çın 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 çıkar, çıngırın kırgar, çıngırıktın ayağı, çından kırgız deyip çıkar, kararıya bölüngen, çuvarırdın eken, kandırıp kelgen kırgızdan, Turan edemin eken, aylanayın balvanlar, atanın gölüydünüge, bir yaşlılık tuğan go, tülegin kulay vergen go, 60 asıyı taytar go, aldım menin gelgen go, döbü çoldu semeti çıktı vakırıp, manazal vuran çakırıp, manaz dep adam. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер көрүп жатасыздар. Шайланган президент Садыр Жапаровдун унаасы азыр филармониянын алдына келип түштү. Жана ал азыр Айкөл Манастын эстелигин көздөй бара жатат. Manaz dep sürüp aldemi, kayra tartıp ketevi, bagengdin özüm Allah'ımın, özüm moneki deyip Allah'ımın, kavralanın karınıp, kapırıpın çamınıp, türüyü sevmeyecek, sizge gözüm salamın, kuyruğu kuşka degizbeyim, kuyruğundan bu korga, Kur'an katın degizbeyim, kazdığı kuşka degizbeyim, kana tuğa kaptırıp, kançınga çaptırmayım, türüyü yetiştirpeyim, kallayın neceke, görücüyüm gözündü, Сиздерге Садыр Жапаров жаңы эле Айкөл Манастын эстелигине таазим этти. Жана угуп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, филармониянын алдында Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосунан Каныкейдин Тайторуну чапканы бөлүмүнөн Тайторунун Марага чыгып келиши жөнүндөгү үзүндү жаңырууда бул символикалуу мааниге экенин белгилөөгө болот. Анткени Каныкейине дагы Тайторуну жакшылыкка жооруп чабышка салган эмеспи? Taytoru kayboldandır, manaz dep sürüp al dedi. Oçondan koydum bana akır koyduğunun barısı. Namazda beni gungunan çakır. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, можно наблюдать, что на автомобиле прибыл в здание Национальной филармонии избранный президент Садыр Жапаров. До церемонии инаугурации новоизбранный президент Садыр Жапаров проходит через площадь архитектурно-скульптурной композиции «Манас» и «Манасче», выражая дань уважения, преклонился перед